Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-12 dari 50 hadis sulasiat di bawah judul Salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. Siapa mereka? Yang pertama, as-shaimu hatta yaftira. Orang yang sedang berpuasa sehingga ia berbuka. Yang kedua, wal imamul adilu. Imam pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa da'watul madlumi yarfa'u hallahu fauqal ghamami wa yaftahu laha abwabus samai wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi, orang yang ditindas. Doa orang yang tertindas akan diangkat oleh Allah di atas awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, demi keagunganku pasti engkau akan kutolong walaupun setelah beberapa saat. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.